Obuhereza bwa bushobu buhebwe yabacenye isako rukushanga murakashekuro kitagatashema nko muringo gumwe gwo kugaruza abamemba babo hamwe no kutongoza ihuru yatweraguruze ahansi y'umuranga gw'amagara ngakira magana sima kisenyi sako ahabwa tweraguruze ibatureti nkatwara y'abana banje bakenda famire bakihamo abantu babiri umucija n'umukazi n'abana babiri hazanye nkatwara y'umwana arwira rukubaha mutwara yanjye 18 bakandagura buri kimwe cyone cyo mwana yabira rwira mwe nisimira kimwe kisenyi sako kureba ngo bakibera busa no kuraguza kugira ngo umuntu kuko imirire bayimanya bakibera shukari bakibera kuresha kandi bakibera bushohereza bwa buryo bwa busambwe twashemerwa munonga abebembezi bacishenye sako no bagirango no barabe nibenda sente ngo kungana benda bakoragane n'abantu abina magara marungi batyo nuko kutongoza ubuherezo bwatweraguruze aho family y'abantu bana erukwija kubanisha shuri mitwari 18 yonka batyo bakabaragurira mpaka bakizire tuine partnership na KIU Kampala International Teaching Hospital nubo turukora nabo scheme umuntu na shuri mitwari 18 baragurira abantu bo mukaye aho kwikabana muri aba bantu bana twendamo umukazi na n'umushija rena n'abana babiri bano mutwarire ndwara ziteganisa abantu bitu baretera baguze ibintu byabo kugeza aho kuronda uhereza abo by'amagara ukuraburwa tukasako twasharamu bashobora baza kuronda basi kuyamba abantu babitu bakatungo buhereza abakazi benda nibija kubana bareberwa ku rugayizo bero baratwara henda mpaka bazire kandi nabazara abana nabwo babajanjabe mpaka bagizira amagara marungi nyuma yako kumara kugirenda utanika kugireberera mpaka izibwa amezi mwenda so mwene twirgereye kugira ngo abakazi bitu tubayambe abakazi bitu mu cyaro tubayambe kugira ngo babone ubuhereza mwe no kutwarza hamwe naho n'abatari ba member uherezo open to the public abacishenye sako babanza no kuyonje tawuni ya Kashekuro barukuyambo habashobozi kandi bagesubo kwemanyizo kuyonje mibiri yabo hamwe naho barukutura twazo mu district y'Isingiro abakurseyo bashabiro ku bibembe y'amazuma kitari kishubano buryarya ebi bigamirwa iriya ruteraho ubwabira ryo mu buruzi aha mukoro gwo kuja guzikiro cya Christian Women Fellowship aha All Saints Church muri Isingiro Town Council nuja kusharura amazima nuja kusharura ekishuma cyawe waba embubo yawa no kusharura rwa manyisabishemwe ngo ruhange byari kuraganisa tari kubiye kandi no cyo kumubisya ngo ndico ari kurinda cye mbeno abishemwe kugira ukuba manyisa kugira ngo agere twabisa mukamarahanga tukoreje ahabo kuba turi kubiba cyo turi kugesha oguhona jumirire cy'abakristayo abarakutwarwa twarwa mbafumu yohindakire bururu no umuntu yanyete so kariya kabaza nishazamu ndinubisha kashwara hange cyo wasemere ore cyo wakora haleluya inendo wanyesero mwanyobu ino wanyesere nganda kanyanga akanyanga no kunyakura n'icyabahoye dise atisha pakabazi mwerinde mweni twabacyara baye batari bagite twati basita kumanya konka kwijire Christian yeki yaturite mu cyaci yagaro mu cyaci mbwenu cyari kabacyara mu cyaci gashakwa Mike watwakire hamwe na Ruth no mamanya